Gusii. Vyake gima mwanchu muliweta seni kia Ndizi TV nigo charagire Chinsa Ikomi chia bono marogoba asinero bere boikenu kwane kimnago koletrande amangana Amayia unabereka gwatika kura chingongo chonsi inye Chinsa asinse mwachiche mitandao asinse mwa ya Facebook nabakwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asinse mwa ya website nabakwenda gwetera www.ndizitv.net na Fridah Kerubo niliyokanikia na chibi channel yogira gukira sole asenchira ya bene nere petronira mukeira chinga kitoro cyo murayibwense Dr. William Ruto abakagokora etare ya yego ika county ya Kirinyaga asingencho yogosyolia emerobelio ya magendero nabayigo magayogo choli gokorekana nigo bono abamenyi korwa asense ya Liberia babere bakwenyorera omurayi mugiya bwense nabayigo chinga kimbure nyinge gendata kwenikiwa asense ya Kenya me county ya Mombasa nigabantu abange babere bagotiko batabwati obomenyo ase serikali ya county yo yaenekire mirobere mekeranu ase okobakonya manchu mulielia ayongati ya linkwaliganete ase birebiga toskatonyegera kwena nanda segekege kekerebosio elinde ngumanye amange manchu mulielia yango kwaligani bene elinde tabetogo sanga asobwamo gochakabona igagoika omwelio Amayia yebirebiga nigo tukoyachaka korase county ya Kisii asengo kumenya bunanigo abagambi korwa ase kenyorogia mwamogesa ekegotoka ase location ya Kiamwasi litkolia lero baimukia egetambukiro nabayigo gokora obonyabi bwa marwa ase ekenyorekyo okwana gosemorobele yo nigo bagokoragwa no mugambi korwa ase location ya Kiamwasi Judith Kerubo oyo bakagokurega korwa egekuregetindi gochia ase abaengi nabayigo chingaki abaingi bande babakobwate chingaki obotuki bosobonya byobware gokorekana nabayigo goikigwa ase getaseni kyabanyanyimbo kyanyanchwa kurende nigege kuregetindi kegendete korwegwa ase bali bakoyenga nabayigo gotumika ebinyegwa byogotindia twagenda sekenyoro gero kumamugisa setwanyorira amabuye gusa mangi sana nanari akabato witera chirita angeli fwe ya mana 200 chibusa na usali bintu byo korosa ya marwayo asengenja abiri gakoreta madara asabana baitu aibya mangisa marwaya kwengwa abugo sali boko kole kono obonge nene mekieyo no amangana abana bakoba musigo kosoko nyora marito amabye myaka bale myaka emeke abantu abange babaye bagutana asengenjo ya marwaya gari na namalima oni wali asengenjo yogo chitumia chibeseji kubwatekana nayo kororanga chire cyabwango abantu babere bagucinyora bakibekira amaru iye tari kuyasengenjo yamagendera yo gusanya kuri kibesa mangana yo goibwe kingo ko bintu ku mugonda matoke banyora kibese bacha kunywera marwa yaga abantu bakwenga marunda abatabinga bano yaikire ngaki mugwana tagocencha mokore byakare bingaho birebiye birabakonya tugacingo ko korobulemi kamne serikali yabandeba nane ndurgo chigotiga no toja kogendera dokubata marutu itera twabaira cyera nane bintu byonsi pibyo korosia marwa yo twabisalia na komisama Omuraibense Dr. William Ruto niga bakagoikirana ase county ya Kirinyaga ase ogosyoria chi project chia magenderero okwana akora Chinsa nigo aerera emirobili mikenu ya serikali ya Kenya kwanza ase okoene kiagose asokogorora uchumi chingaki abagakoene kebuna babere bakonyora chibesa korwa gosikora sababu atani korwa Chinsa cheisiko waigonigo abagakoene kebuna guchaka omutenyi
12 babe bakuwakana chibesa cy'amakabeso kura Chinsa cy'isiko ase airira emirobire babiri bakobeka emikiranu asoko nikebna baliko chiko kabesa chibesa echo kirabe chiko babeka akongo kolende nikabaga ko nikebna babiri bagutinya uchumi ase nikebna omwaka ogocha chi project a echi cyabere chigotenna asegeka nchichiko chaka kogendera. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba tunadhibiti uchumi wa Kenya, sasa uchumi wa Kenya iko imara. Hata muliona wiki iliyopita wale watu wa IMF sasa wametupatia pesa milioni 950 dola ya Marekani. Wale wengine wote pia wamekubali ya kwamba watashughulika na uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumerekebisha uhusiano wetu na marafiki wengi ambao wanatusaidia kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Mulisikia nikitangaza kule bunge ya kwamba ile madeni ilikuwa inatusumbua tunaanza kulipa kuanzia hii Disemba. Mimi nimesema madeni ile imesumbua Kenya. Hatutaki nchi yetu iingie kwa matatizo ambayo tunaweza kutuletea hasara. Nimesema ile pesa yote ambayo tulikopa sasa nimeanza kupanga vile tutalipa ndio tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu haingii kwa matatizo kama nchi zingine zilizoingia kwenye matatizo. Mnanielewa? Sababu hiyo sasa mimi niko na imani kuwatangazia ya kwamba kuanzia mwaka ujao ile miradi yote ilikuwa imekwama sasa tutazikwamua kwa sababu Chinga kecho boigo nigo muraiwense Dr. William Ruto aenekia emerobele mekiranu ase okoeneke bnaligoriri amabutali abereri koirana nse nigo akwanira igoro yokubwaterana gwense ya Kenya na bagense ya Saudi Arabia aseneke bnango chikoba gokoreta amatunda bwangoiga urende nigo aeneke bna babere bakoyere ligori ria mabuta ase abakenya barabe bagokonyeka amatukabusyo. Bei ya mafuta sasa tumeanza kuishughulikia. Hapo ndio mnataka kusikia? Sikizeni. Sawa sawa. Bei ya mafuta imepanda kila mahali. Lakini kama Kenya tulifanya mpango kwa sababu wakati niliingia ofisini siku ya kwanza petrol station zetu nyingi hazikuwa na mafuta. Mulikuwa mnaona watu wanapiga foleni kwa petrol station. Ni kweli ama si kweli? Mafuta ilikuwa imekosekana kwa sababu madola ilikuwa imeshindikana. Mimi nikaenda nikaongea na watu wa Saudi Arabia. Nikaenda nikaongea na watu wa United Arab Emirates. Nikawaambia hii mafuta kwa sababu mambo ya madola inatuletea matatizo. Hii mafuta mtupatie tuuze kwa shilingi ya Kenya, sisi tutatafuta madola baada ya miezi 6 sisi tutawalipa. Na ndio sababu hiyo leo Kenya tuko na mafuta, kila petrol station haikosi mafuta. Hata ingawaje bei duniani kote imepanda, tunafuata vile inapanda na tumetafuta namna ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuhakikisha kwamba bei isipite mahali ambapo Wakenya wengi wataumia. Mumeona kuanzia mwezi huu hiyo bei imeanza sasa kuteremuka. Mwezi ujao itateremuka zaidi. Mwezi hiyo ingine namna hiyo. Mpaka tuhakikisha kwamba tunamudu hiyo bei, ndio tuhakikisha kwamba tunaweza kuendesha mambo ya uchumi wa taifa letu kwa njia inayofaa. Magega yobocholi gokorekana sense ya Liberia nigo omunyakerugo w'ikyombe tenene tobocholi sense yo gia Liberia Electoral Commissioner Davideta Lansana arali bene omurayo muya wense yo kubatikana nobocholi obwabete bogokorekana nigo Joseph Bwakai ainyorera obobwi asabwate chikura chiribu chimisano na 3 na 14 chimibere na 12 oigo nigabaga kubwatwa nere Georgia oyo bagakwenyorera chikura chiribu chimisano na 2 na 15 na 3 chimi isano na 2 emerongo 5 na 2 na 5 na 3 Boka Joseph N
UP, votes obtained 814,212, constituting 50.89%. We are George Mane CDC, votes obtained 785,778, constituting 49.11%. Omorugi bomo Prime Cabinet Tesi Mudavadi nigabaka gwikirana ime county ya Vihiga asaba kwena na chi machine echichigokonya abana bali babere bakoiborwa chinga kichabo chitaraika unenchere yamo yogokinya ebirengo byobochenu ase chinsemecho okwana nigaine kebuna chi machine echo nigo chirengete gokonya abasubati nabo igogotanga ogokwa kwa bana bake. With the appropriate medical equipment and support measures in place, preterm babies do make a full recovery and thrive as human beings. Today, as we launch Okoa Malaika, which is a preterm aid program and is a partnership between the Mudavadi Memorial Foundation Trust Fund and Ushiriki Wema, we shall be distributing infant incubators, incube blankets, footprints, which shall be donated to Bungoma, Busia, Kakamega, Vihiga County Referral Hospitals, and of course where we are here at Itando. I would call on community health promoters to support both the county and national government in mobilizing and passing more information to expectant mothers to be registered for Reader Mama, because this will go a long way in reducing the costs of giving birth in our Embure nyinge nigegendete kwene kigwa sechinsemo ime Kenya me county ya Mombasa nigabange babere bagutigwa batabuati obumenyo kubwatikana nembreyo okwana nabalikiba magana nigo mugabana we county ya Mombasa Abdul Samad Nasir aerera emerobile mekerano ase ogosira bali batabuati obumenyo ase ainekebuna nigabantu batatu babere bagosiria obugima bwabo kurende nigo abolire bali bamenyete ange nyancha konganya asibagendete kurobilia na kibarabe bakubakonya. Familia 3,800 takriban zimeweza kuathirika na pia vile vile watu watatu wameweza kufariki katika wale ambao kwamba tumeweza kupata uthibitisho nao. Wawili walikuwa hapa Chuda bandarini kwa sababu makazi yako karibu sana na bahari, na pia vile vile mwingine alipigwa na shoti katika maeneo ya Bangladesh. Tunawasihi tena kama tulivyokuwa tukizungumza pale mbeleni, zile nyumba zilioko karibu na baharini ni muhimu sana watu waweze kuondoka. Katika zile utabiri ule ambao kwamba ulioko ni kuna uwezekano wa hii mvua kuweza kuendelea hadi siku ya Alhamisi. Ya Mungu ni mingi, lakini katika ule utabiri ulioweza kuletwa kutoka kwa Meteorological Department, yani wale watu wenye kuangalia mambo ya anga, ni kwa hii mvua itaendelea hadi siku ya Alhamisi. We as a county had set up with almost 31 areas, but it seems some areas that we had set up, the public was more comfortable in other areas that were within that area. So badala ya kusema kwa tunaanza kuwa na yetu na public wamefanya yao, we will go to what the public needs. A decision that will not be emotional. I need to make a decision that is going to be firm on the people. But if need be, that there's a need that we have no option except to put a building down, we will have to put a building down. But I want to assure you, in some areas, it is not an issue of a building. It is an issue of Mwancho murigereria kurwa sorobati orioni na ikiro mwaerio bwa mangana maya asebire biga kolinde toska tonyegera ekoraga ensa eyemo ayona mange nenyara senchira iyo bwikirano enda gutobwatia Chinsa chichi mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabakotonya gwetera www
.ndizitv.net Fridah Kerubo naliokanike mna chibichani iliyogira gwikira sole asenchira ya bene nere petronira mukira toskato nyigera murubili bw'ikigo soli ngocholi asigikeke kerosi.